Ultimately, the greatest tribute that we can pay to them is to build a South Africa in which all people are free and equal. Abekendlini yawo yekugcina emathambo ethikashika emzabalazo letalelwa inkululeko yakuleli. It's a step in the right direction, not only for where we're heading as a political party and as a country, but also for South Africans who deserve the best representatives. Ummisi wesikhashana Dr. John Hlophe kusekubalunga lelikhomishana lelibuke kusebenza kwemthetho wakuleli kulandzela isicelo lesafakwa iDA enkantolo ephikisana nebulunga bakhe kule khomishana. Asikubingelele mbukeli sikwamukele tindzaba tesiswati le-State Flap Commerce la SABC. Khumbula ke mbukeli ukuthi le tindzaba tiyatfolakala ku Facebook, YouTube, SABC Plus na ku X. Mengameli Cyril Ramaphosa ubongelwe lebeka ngumengameli wakuleli Thabo Mbeki ngekuqinisekisa ukuthi emathambo etishikashiki emzabalazo ayabuya kuleli. Ramaphosa ubonge inzima ledlalwe ngilamachawe emzabalazo ladzela timpilo tawo alola inkululeko yakuleli. Kubuye emathambo etishikashiki emzabalazo letingemashumi lamane nakubili lebetingcwatshwe eZimbabwe naseZambia ngekwehlukana kanzi tigcinwe ngesizotha eFreedom Park Heritage Site and Museum ePitoli lamuhla. Ramaphosa uthi lawe bathanza lelive labalele emabhokisini lafakwe nobe ambathiswe umjeka wakuleli kumele kube sikhumbudo ngaloko labakwena ngokunikela kwabo. Ubonge live leZimbabwe kanye neZambia ngekhoselisa abantu bakuleli ngesikhathi selubandlululo. Uphinze wangeda ukuthi lelive liyosebenzisana lamavela amabili kude kugcinwe emagama aledishoshovu. While we remember these heroes and heroines through monuments and acts of memory, ultimately the greatest tribute that we can pay to them is to build a South Africa in which all people are free and equal. Lomele live leZimbabwe kuleli Christian Katsande uthi kuloko lamachawe emzabalazo akumange kube lide. Uthi sevele ikhona imihlama kude kugcinwe emagama abo toqinisekisa ukuthi emagama abo akakhohlwa ahlala njalo. There are several projects that have been undertaken and are being undertaken at the national, regional and continental levels to memorialize and immortalize the liberation history and heritage of our countries and region. Ulumle ticavile nato tibonge inzima ledlalwe ngulamachawe emzabalazo. Njengoba labanye bathi lokho yoletha kuthula nekwamukela emindenini. Remiss of us as the ANC today, not to mention the indelible role played by the countries where these comrades' mortal remains were repatriated from, Zambia and Zimbabwe. May this moment of your return be in line with your ancestral customs. May it bring peace to your spirits as well as we embrace your presence in this land. To some of the children that are here, the president is resolute, he is intentional that we must bring back all the soldiers that fought for freedom. And this is not the end. Laba ke bafaka ekhathi lona beyamabhalana jikelele we-ANC Duma Nokwe, lona bengumholi PAC Edwin Litsholo Makoti kanye nalabanye. Mengameli uphinze wakubophele ekutheni uhulumende utakuchubeka nekulandza abantu bakuleli labashona ekudzingisweni ukuthi imindeni yabo ithole kuthula. Ingiseluleko mkhwana zwenza bate SABC. Kanze kuchubekele embili naloludzaba samukela umhleli wetindzaba temave emhlaba SABC Sophie Mkwena. Mhlela sikubingelele sikwamukele tindzabeni. Ngiyabonga. Mhleli ngabe lisho kuthini lelanga kulaba labalahlekelwe tinini tabo ikakhulukati laba labashona emaveni ngaphandle lafaka ekhathi iZimbabwe, Zambia, Mozambique balala mbalo? Engakusho ukuthi ilanga elikhulu kakhulu namhlanje ngoba uyazi ukuthi uma uke walahlekelwa umndeni ufuna ukuthi ubone ukuthi into esibiza ngokuthi iclosure. Ngakho ke uyazi ukuthi noma ke baze babekwa imizimba yabo kulawo mazwe abemndeni bebeloku bafisa ukuthi bangalethwa eNingizimu Afrika ngoba uyazi ukuthi uma bala bayakwazi ukuthi baye nasemathuneni bayokwazi ukuthi nje bakhumbule ukuthi babe
nale mideni yabo. Ngakho ke ilanga elikhulu kakhulu, kodwa mawubheka nendaba le umlando weNingizimu Afrika kakhulukhulu ulusha ngoba abaningi abazi ukuthi sibuyaphi ngenkululeko. Ngakho ke lesikhathi sokuthi mhlambe abatsha kakhulu eNingizimu Afrika babuze imibuzo bazokwazi ukuthi kahle kahle kuze kanjani ukuthi lelizwe likhululeke. Manje ke siyazi ukuthi lamathambo aze ahamba futhi aphindela e1 military esibhedlela lapha sazi leso sibhedlela samasotsha la umzimba waka mongameli uNelson Mandela wahlala khona lesikhathi abantu balokubaya bayobuka eUnion Buildings bangakawehlisi ukuya eEastern Cape eQunu. Ngakho ke namanje lamathambo alapho ngoba basazokhuluma nemideni ukuqaqisa ezinye izinto njengoba uzwile ukuthi kusafanele ukuthi kwenze ama DNA kwabanye ukwenza isiqinisekiso sokuthi ngempela yimindeni. Ngakho ke umsebenzi useseke mkhulu kakhulu. Kuyangani mhleli ukuthi uhulumende athathe isikhathi lesingaka kulanza lamathambo alabantu labashonile? Asumsebenzi olula lo. Uyazi ukuthi uma ushonele ngaphandle kwezwe umsebenzi omkhulu kakhulu ukuletha isidumbu sakho. Uma ungqwatshiwe kunzima kakhulu. Siyazi ukuthi uMoses Kwatani kunye no JB Max laba babengqwatshwe eRussia kwaba umsebenzi ongakanani ukuletha amathambo abo ngoba iRussia beyithi hayi asifuni ngoba sesiba ngwabe kahle noma ubheka ama-tombstone wabo bamahle ngengafika lapho. Ngakho ke basho nokuthi uma nibathatha kusho ukuthi ngihlukanisa thina nabo sihleli nabo esikhathi eside kangaka. Imithetho yamazwe international law indlela ezinkulu kakhulu ezinzima kakhulu ukuthi ungakhipha amathambo phansi uwadlulise imingcele uyasekwenye izwe kunzima kakhulu. Manje ke kuthathe isikhathi eside kakhulu ukwenza lokho. Kwabanye bokufanele ukuthi uqinisekise ukuthi yimindeni yabo ngempela nokuthi ke nivumelane nokuthi umsebenzi uzenzwa kanjani. Ngakho ke lo msebenzi waqala ngobo 2004 kufikela manje kulobe kulungiswa ngoba kwakungasi indlela elula. Namanje siyazi ukuthi mawubheka amazwe lafana nabo Tanzania nabo Uganda kakhulu Angola kuzoba nzima kakhulu ukuthi babuye. Ingabe ngakubona kwakho uhulumende wenda lokwanele yini ukuthi lo msebenzi lona wokuqinisekisa ukuthi onke lamathambo ayabuya kuleli ngoba siyathi kusilabanye dinintawo bodi sawafuni. Uma ubheka mhlambe namhlanje ngoba kubo mabonela kude uyazi ukuthi iSABC 404 singena kwamazwe ay50 kulelizwe laseAfrika babonile eAfrika lo msebenzi. Mhlambe lawo mazwe nawo uma sebaya kuwo kuzoba lula ngoba bazathi hayi na iZimbabwe bawenzile umsebenzi iNingizimu Afrika ijabulile naseZambia bayenze njalo. Ngakho ke hayi phela nathi hayi asibancedeni kodwa iAngola izoba nzima kakhulu ngoba eAngola bebengabulalwi nje uthole izidumbu kwakuyimpi enkulu kakhulu lapho banqwatshwe nama Angolans. Ngakho ke umsebenzi omkhulu kakhulu. Mhlela sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngumhleli wetindzaba temave angaphandle lapha eSABC Sophie Mkwena. Umholi we-MK ePhalamende Dr. John Hlophe umisiwe sekuba lunga lekhomishana libuke ukusebenza kwemthetho wakuleli. Inkantolo lephakeme eNtshonalanga Kapa ikhiphe lesijubo lesivuna iDA kulandzela sicelo lesiphuthumako lesayifaka enkantolo emavikini lambala lengcile. Lenkantolo ke ikhiphe lesijubo lamuhla. Akasicelo lesiphuthuma ke nkantolo emavikini lamathathu lengcile. Lenhlangano yethu ePhalamende enaliphutha ngekufaka Hlophe ngaphansi kwelikhomishana lelibuke ukusebenza kwemthetho wakuleli. Njengoba waqosha kuse kuba ngumengameli wamajaji eNtshonalanga Kapa kulandzela kungadi phatsi kahle emsebenzini. iDA ithi yasemukela isinqumo sale nkantolo.
It's a precedenting case, the first of its nature, right? And we think it's a step in the right direction, not only for where we're heading as a political party and as a country, but also for South Africans who deserve the best representatives across all arms of state and all tables of decision making as far as their lives are concerned. Ingano lesi parliament ayimanga ibukisise kahle umthetho sisekelo nayinika hlophe lesihlalo ngaloko yanda liphutha lingahambisani nemthetho. Iparliament iyagcizelela ukuthi itasihlonipha lesijubo senkantolo. We are not targeting Hlophe. What we are targeting is an upholding of the rule of law. What we're targeting is the upholding of democratic principles. And what we're targeting is cushioning South Africans. Lesicelo se-DS esikhashana sitawulandzela sicelo lesitawulalela nguletinye tinhlanga letifake ekhatsi Corruption Watch ne-Freedom Under Law. Lokhulumele MK Nhlamulo Ndlela kakatfolakali kuphawula ngaloludzaba nasiya emoyeni. Kuletinye ke nasibuye titolo iEskom eMpumalanga yakhe umgwaqo lodzabuka ekhathi eDelmas kungekusebenzisa umlotha wemalahle. Stage lesiphehla gesi iEskom sakhe umgwaqo losimeme ngekusebenzisa umlotha lomdzala lesiteshi sakhe umgwaqo longetulu kwemamitha langu 750 lokudle ekhathi eDelmas eMpumalanga. Kulinzile ukuthi lo mgwaqo usetshenziswe emaloli njalo ngelisuku lanesindvo lesingu 34 wemathanzi. iEskom ikhicita emathani latigidzi letingamashumi nakune emlotha wemalahla njalo ngeminyaka. Kanti ke kuhlonyulwa lasikhombisa kuya kulala 10 njengobe umlotha wemalahla uvetwa njengalona bungoti dukwemvelo. Significant cost saving for same quality. It represents opportunities for reduction of emissions from CO2 perspective by the absence of not using cement. It also represents opportunities for job creations and an acceleration of service delivery to communities. Isebenzise Eskom takhela umgwaqo ngeminyaka munye. Sebenzise umlotha lomdzala sawuhlanganisa nasimende sasebenzisa naleminye lamanye ama products lasetshenziswa kuma kwakhiwa umgwaqo in terms of construction. Siteshi lesiphehla gezi kusile sakha umgwaqo lomusho ukutfutha emalahle. Lo mgwaqo utawusetshenziswa namaloli lasebenta kulengcenye yekwakha. Ngosuku ama-truck azoletha amalahle la ekusile azoba on average 106 trucks okungenani ngosuku azobe hamba kulomgaqo uqinile ngendlela esimanga. Le ndlela lensha ivula ematfuba lamasha ekungena kwemali kulesiteshi sagesi futhi inciphisa tindleko tekulawulwa kwemlotha walamalahla. Nasibuka imakethe tetimali lirandi liqinile nalicasaniswa netimali takulamanye emave. Kudemdlalo ke kulembela sondvo wafa njengoba besevele tikhona tinkulumo ebantwini bakuleli nasetinkundleni tetekuxhumana kuthi ke shangathi lesizini ifuna kuba mnanzi kepha ke kuva tona temidlalo samukela SD Mashabane longumsakadi aphinze abe ngumhlatiwe temidlalo. SD asikubingelele sikwamukele tindzabeni. Ngibonga kakhulu Dora, ngibingelele kubabukeli be SABC1. Ungathini Mashabane nganawo umdlalo lotako njengoba bathi le season ifuna kubonakala ngathi bamnanzi wena uyibona njani kusesekuseni kumbe? Kusesekuseni kakhulu yebo isizini iba mnanzi nangabe amaqembu lamakhulu adlala kahle iChiefs idlala kahle but noma iqinisweni bukuta baphathi beCape Town City ukuthi bathini ngeChiefs nePirates bafuna kusibadlale kahle ku league kuPSL ngoba lokho kusitha kumarket league kusitha kukhangisa league kusitha usi ibonakala inempilo ileague. Kuhle kubona lamaqembu nabuka etafuleni number 1 Sundowns, 2 Pirates, 3 Chiefs alingane ngemaphuzu alingane ngemidlalo lento leyo ke iletha
lisasasa buka umdlalo wakusasa 61,000 24 hours emathikithi athengisiwe inempilo iligi inempilo temidlalo tiba nempilo bafuna ke ukuthi kube nelisasasa lelifana nalelo lilethwa kudlala kahle kumacimbi lamahle kodwa kusesekuseni kakhulu sesekuseni kakhulu manje nasibuka ke labanye bathi kusasa iSundowns itabe ilungisa live singabona yini indlulela nje malula kanjalo ku Chiefs nawubuka ema results iSundowns ingedudlana kweKaizer Chiefs iSundowns inebadlali lebangedudlane kulicembu leKaizer Chiefs kuKaizer Chiefs unanabi nabi usengiyekeleni ngisapheka ngisengacisi kupheka usabasathi inkulu ngiyabona usathele manje ebhodweni kodwa ngiyacabanga ukuthi emva kwesikhashane kutawuba ngcono kuChiefs umdlalo wakusasa ufika eli kakhulu kulicembu leKaizer Chiefs isakha iconfidence kulethemba ibelief kuyo ibelief yena ukuthi igame noma badlale ngendlela mhlawumbe lenza lelo esuke silinzele ngakhona kuyobe kune crowd lenkulu estadium kodwa iChiefs inkinga yayo ukuthi safuna kubona kahle lama fingerprints anabi ecenjini leKaizer Chiefs sengawaboni kahle lawo ma fingerprints sengayiboni kahle iKaizer Chiefs yenda lokho lesicance mhlawumbe kumele ikwende kaphansi kwanabi kusese eli kakhulu ngicabanga ukuthi ayishaya iChiefs nayo inkinga lekhona iwine 2 yemidlalo iKaizer Chiefs kulethemba kuyakhula wenda umdlali adlale ngendlela lenza mhlawumbe lesesikhathi italent nelikhono lekanalo akhushulwa icrowd lapha estadium ingahle isimangalise iKaizer Chiefs kodwa emaphuzu emafacts athi iSundowns lekumele ishaya iKaizer Chiefs kodwa kungenteka noma ngabe yini ngakuniketa imidlalo lemnyendi lapho sifuna khona ama favorites ashawa ama underdogs kanyeni kutemidlalo kuyangesi crowd ithini uyayithinza kancane indzaba yanabi lamacembu omabili anibaqeqeshi labasha ngabe kukhona lokusha lesingakulinzela kulomdlalo izamile iSundowns kuqhamuka ngendlela lehlukile yokudlala kakhulu ngoba indlela lekahamba ngakhona Mokoena mhlawumbe azange bajabulise bebafuna kwenta statement bebafuna kwenta identity bebafuna ukusetha indlela yabo yokudlala kodwa azange kuhambe ngendlela ebebacanga mhlawumbe kuhamba ngakhona kodwa ibese ibuyela ekudlaleni kwayo kwakudzala iSundowns ine continuity iSundowns ngoba mnqithi kuna Steve Kompela bewakhona ngesikhathi saMokoena iyachubekela noma ichubekela embili iSundowns Chiefs ngonabi musha technical team lekhona manje beyingekho kulesizwe lephelile ngaphandle kwaDillon Shepherd state noma iqinisweni kudlala lokusha kweKaizer Chiefs ayichubeki ngendo lebeyinayo kulesizwe lephelile iKaizer Chiefs ichuba icala ngendo lensha kungaloko sifuna kubona ukuthi kutawende kanjani lenkulu inkinga lenayo iChiefs kwamanje ukuthi ayinaye lo mholi lo muntu otawudonsa i-team ahambe nayo ngakhuluma ngabo Ace Nswelenge teenage dladla ubuyele emuva bekunalabo badlali basinabafika egroundini baholate kube ngibe ama coaches phakathi egroundini ayinabo labo badlala lo mdlalo ochamuka eAngola ngicabanga ukuthi mhlawumbe nabangamniketa lithuba ngaba ngilowo mdlalo lo mhlawumbe naSirino kodwa hayi Mart ngeke ungitshele ngaMart kuKaizer Chiefs ngeke ungitshele lo mhlambe lapho nalapho kodwa ngaphandle kwalabo lengikhuluma ngawo lababili basha nabo ayinabo labo baholi kumatima manje senda nje sitshintsha tito nayo ke inkinga lebanayo beKaizer Chiefs kodwa mhlambe emva kwesikhathi bathi abanayo umholi Tiyabuya ke kusase Mbombela amabhokobhoko adlala neArgentina yini lesingayilinzela lapho igame ngicabanga ukuthi ivuna amabhokobhoko kodwa ukukhumbula nayo into ngeArgentina iArgentina idlala ngama emotions idlala ngeluvo ibuka kuthi kunjani stadium ingakumangali ingashana uma ngabe ngilife licembu emhlabeni wonke jikelele manje ku top 3 njenga attacking force ku rugby ingahle isimangalise silinzele kusikwini emabhokobhoko adlala ekhaya ayivami kushaywa eMbombela iNingizimu Afrika simo sitabe simathi kakhulu kuArgentina kodwa naku lengwele ngikutshele kona ukuthi ingahle isimangalise iArgentina idlala kahle inekudlala ngekuthi ethemba lokumangalisako na ungakhipha lokusaba lecala ngako lesesikhathi somdlalo naye phambili lesesikhathi akukho cembu ledlala njenge Argentina naye phambili asibonga kakhulu isikhathi sakho Mashabane ngibonga kakhulu Dora SD Mashabane akhuluma nathi nje sifahla ngetemidlalo uPaulile ke mbukeli nawe ngemidlalo yakusasa mina icembu lami licale kuhle umnyaka lo lesizini hawo yashaya amabhakaniya yawina 3-1 3-0 ngisho nje ukuthi hayi ngisanelisekile Chiefs iqale kahle lesizini
so into esele nje incane nje ukuthi bakhona ukubamba ibhola bangadlali face up kuphela sekunapho bakhona ukudlala babe nomfutho. Lena ke ngumbono wembukeli SABC ngeke ethweswa kudiphendvulela ngawo. Asesipho sembombela ke sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi lethambe embili kuletiphuma embideni kuligwalagwala FM. Sibu kusasa kudlala emabhokobhoko neArgentina ingabe unjani umoya ucalile kuvungutela yini embombela? Alishone Dora Sibusena kulithimba lakho lishone nakwembukelo lizoba teswati ekhaya nembala kuyaphithitela kulidolobha lembombela kwathi sivela sike kusasa ongeke emehlo asenje kusifunda sempumana lapho kuyafuna khona ke Argentina licembu lemabhokobhoko sevele kuyaphithitela kulidolobha lembombela lapho khona ke balandzeli bemabhokobhoko bagcwetona ke timahla tekukhombisa ukusekela nalike licembu lesive kanti ke simemeke emaphoyisa kulesifunda sempumana kude ke sitawubaka bani tekuphepha kulelo hlangosi njengoba ke vele ke silinzele ke umthamo wenyuko webantu netimotela kunake impela sonke lesibuyo kunasike sifunda sethu sempumalanga into kwaloko Dora sawubaka bani nakulentsaba lethinza umholi wenhlangano yeMK Party eParliament Dr John Hlophe njengoba ke inkantolo yaseshonalanga Kapa namhla ikhiphe kesishubo esivuna inhlangano yeDemocratic Alliance njengoba ke iDA Solomon ke ifuna ke kumkhipha nangeyokunene kunalike likomiti letawahlulela kulo level eNingizimu Afrika simsakatweni ngesimbi yesithupha kusematebeni ngesimbi yesikhombisa kulegwalagwala FM alishone emlingani bela songolehle mbukele ekhaya. Asibuke kakhulu Mlingani tingayo ke lebe siphethe namuhla nasibuye titolo sikhona simo selitulu kanzi impela sonto ayibengilenhle.